Amen. Lepa glasba. Jaz verujem, da taka glasba privablja Svetega Duha. Sicer ne vsa glasba, da bi privabljala Svetega Duha. Ker smo v boju, kaj ne? Vemo, da obstaja sovražnik. Ta sovražnik je pameten. Saj veste, da obstajajo slabi mediji, ki privabljajo druge duhove, kaj ne? Jaz delam za Little Light Studios, je že kdo slišal za njih? To je morda potem novo za koga? Zelo sem hvaležen, da vidim mlade ljudi tukaj. Ali verjamete, ko v Razodetju piše, da bo zmaj zavedel ves svet, da bo vzpostavil celo vojsko, da bi se bojeval proti Kristusu. Ali verjamete to? Kako se bo to zgodilo? Čudna stvar, če premišljujemo o tem. Vse skozi zgodovino so svetovni vodje uporabljali medije in propagando, da bi sebe naredili, da izgledajo kot Mesija. Vprašanje je torej, ali lahko ima fikcija vpliv na naš um. To so samo zgodbe. Ste že slišali za dečka, ki je zaklical Bog? Zakaj govorimo o svojim otrokom to zgodbo? Saj je fikcija. Moralna zgodba te zgodbe je, da lažnivci ne bodo nagrajeni tudi, če povejo resnico, ker jim noben ne bo verjel. Torej upamo, da se ljudje, otroci učijo iz izmišljene zgodbe. Dr. Seuss govori o tem, da naj bi poskrbeli za naravo, ampak gre za fikcijo. Ampak upamo, da se bodo otroci nekaj naučili. Jezus ve za moč fikcije. Matej 13:34 pravi, da je vse te reči govoril v prispodobah in brez prispodobe jim ni govoril. Torej je uporabljal fikcijo, kaj ne? Ker so zgodbe močne. Torej ima Satan svoj ponaredek. Ume je hipnotiziral z mediji. Ta spletna stran, ki sicer ni krščanska, za starše, piše 15 filmov, ki otrokom pomaga storiti to, kar je prav. Počakajte, torej filmi učijo otroke? Zelo zanimivo. Mi starši se zelo trudimo, da bi svoje otroke naučili delati to, kar je prav. Delati to, kar je prav, tudi pogovori niso vedno tako preprosti. Zato predlagamo to
čudno strategijo, nepričakajočo strategijo, gledajte film. Torej, že posvetni svet ve, da te filmi nekaj učijo. Mislim, da to vsi vemo. Ampak včasih postanemo defenzivni, ko so naši filmi predstavljeni v slabi luči. Screen Rant, spletna stran, še ena posvetna nekrščanska spletna stran, 10 otroških filmov, ki imajo zelo slabe moralne nauke. Grozne moralne nauke. Slušajte to. Kino izoblikuje mlade ume. Kaj pa, če imajo te priljubljeni filmi grozna sporočila? Ste že slišali kdaj za Mohana? En izmed največjih trenutkov v filmu je, ko je zavrnila ukaze svojih staršev in je sama odšla na morje. Čeprav v inspiriranem trenutku hkrati tudi predlaga, da če si otrok resnično nekaj želi ali pa storiti, jim ni treba poslušati staršev. Ta del filma ima tisto povzdigajočo glasbo, podoživljajočo. Glasba inspirira. Medtem ko govori otrokom, da naj ne ubogajo staršev. Otroci imitirajo fikcijo. Ste že videli fanta, da skače dol iz kavča kot Superman? Bi otroku dovolili, da bere to knjigo? Supernaci. Saj fikcija. Ne bi. Ker dela heroja iz rasista in morilca. Otroku ne bi pustili, da to gleda. Ali bi ateist bil užaljen, če bi to bral? Če bi jaz varoval njihovega otroka in jim bral krščanske stripe, kaj mislite, kaj bi bilo? Ja, rekli bi, ne siliti svoje religije nam. Ampak se je fikcija. Mi bi morali imeti ista načela kot kristjani. Imate tukaj cancel culture? Cenzura. Če rečete nekaj slabega proti določenemu življenjskemu slogu, lahko takoj izklopijo tvoj internet ali pa film ali pa na televiziji program. Ampak če je fikcija, to nima vpliva na te. Ne glede na to. LGBTQ zahtevajo reprezentacijo v medijih. Ampak če mediji nimajo vpliva na nas, zakaj bi to bilo njim mar? Mi vemo, da imajo mediji svojo moč.
Medijske reprezentacije so zelo močno orodje pri izoblikovanju kulturnih razumevanj ljudi, krajev in skupin ljudi, kot so te, ki se identificirajo za lezbike, geje, biseksualce, transgender, queer oziroma druge nespolno identificirane skupine. De personas como esos se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros raros, ese es el LGBTQ, o algún otro de identidad sin género. So it's interesting that they say that media representation can shape. Zanimivo je, da trdijo, da lahko medijske reprezentacije oblikujejo kulturo. Puede darle forma a la cultura. Do you see anything wrong with this picture? Je kaj narobe s to sliko? Jesus reading Super Baal. Jezus bere iz knjige Super Baal, kar je poganski bog. Bi Jezus to storil? It's fiction, Super Baal. Pa se to je fikcija, Super Baal. What about comics like this? Kaj pa stripi kot so te? Revistas de caricaturas como estas. See, we're going to look at how Satan is glamorizing himself. Sedaj si bomo pogledali, kako se Satan sam sebe poveličuje in se dela privlačnega, medtem ko riše sliko o Bogu, da izpade kot hudobnež. Hudičeva hčera. Kaj pa nekaj izmed bolj popularnih superherojev? Izgubljeni bogovi, Trojica, Božja skupina s pentagramom. Torej vidite, ne skrivajo tega, da so to bogovi. Esta página de internet que se llama CBR, strip spletna stran, pravi, da so Superman in Batman, čudežna ženska, Aquaman, vsi, ki skupaj stojijo za ki stojijo za, predstavljajo klasične bogove, ki jih predstavljajo. Batman plays the ultimate god of the underworld. Torej, tu piše, da Batman predstavlja največjega boga podsveta, Hadesa. Hades, Greek god. Grški bog, Hades. Representando a Hades, ese dios griego. And these are the superheroes. Y estos son los In to so superheroji. They're Greek, Roman and Norse gods. Esos son to so grški, rimski in norski, norveški bogovi, nordijski bogovi. Not a Christian saying it, it's the writers. Eso no lo está, to ne pravi kristjan, to piše pisatelj. Thor. Thor. And in all that I have said to you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, nor let it be heard from your mouth. Exodus 23:13. En Éxodo 23:13 dice, in pazite na vse, kar sem vam rekel, in imen tujih bogov ne omenjajte, še sliši naj se ne iz vaših ust. Druga Mojzesova 23:13. Yet we've been brainwashed. Mi pa smo bili sprani, imamo sprane možgane, da mislimo, da so ti bogovi superheroji. Satan napada. Torej, kaj je propaganda? Especially of a biased or misleading nature used to promote or publicize a particular political cause or point of view. Informacije še posebej pristranske ali zavajajoče narave, ki so uporabljene za promocijo publikacij, še posebej političnih namenov. Torej, če bi jaz bil hudič in bi hotel ljudi prepričati, da je Bog ljubezni, tiran, hudobec, kako bi to storil?
Naredil bi hudobneže, ki imajo iste značajske lastnosti kot Bog. Propaganda doesn't even need words. Propaganda sploh ne potrebuje besed. Is this a good or bad representation? Gre torej to za dobro ali slabo reprezentacijo? Now this one. Kaj pa tole? See, just an image can tell you something. Že samo slika vam nekaj pove. This is how Hitler convinced people that he was a good leader. Tako je Hitler prepričal ljudi, da je on dober vodja. We're going to listen to the comic authors themselves. Poslušali bomo avtorjem stripov. It's subtitled in Spanish. Je podnaslovljeno sicer na špansko in na koncu bom vse skupaj povzel. Listen. Poslušajte. Oh, can't listen. Starodavni bogovi. Morajo glasno štimati. Starodavni bogovi Grčije, Rima še vedno obstajajo, razen da so danes oblečeni v pajkic. Superman kot Zeus, Batman je Hades, Aquaman je Neptun. In tako so v bistvu cel panteon bogov iz panteona. Superman je tako kot Mojzes figura, tako kot Kristus. Prihaja z drugega sveta in ima vso to moč. In resnično rešuje življenje. Naša rešitev ne bo prišla od tukaj, ampak bodo rešeni od zunaj. Batman, temačni detektiv, največji varnik Gothama. On je tisti največji detektiv sveta, največji pobeglež, tisti, ki pobegne, največji bojevitnež in je tudi zelo bogat. To je nekdo, s katerim se nočeš spopasti. Eden izmed razlogov, zakaj je Batman tako popularen za tako dolgo, je zato, ker je njegova ikonografija temnega demona. Poglejte slike srednjeveških demonov, ki imajo te krila in rogovi. In njegovo poreklo je tudi povezano z umorom. In on je na dobri strani, na naši strani. Wonder Woman je perfektna tranzicija iz starih mitov. Nekako zveni tudi po Amazonkah v Homerjevih spisih, kjer so živele ženske, ki so živele brez moških in so bile strašne, eficientne bojevnice. Flash, najhitrejši moški na svetu, se lahko premika s svetlobno hitrostjo, ki lahko doseže, prehiti metek, lahko gre čez morje, preden sploh se lahko utone. Stari Flash je novi Flash, stari Flash je bil popolna kopija Hermesa v starih mitih. Takoj bi ga prepoznali, ko bi videli njegovo čelada s krilcami, saj se nanaša na Boga, tisti, ki prinaša sporočilo. Umetniki danes delajo veliko delo, ko vzamljajo stare zgodbe iz mitov in jih prinašajo v prihodnost. Ali ste z menoj? Ali si z menoj? Ste z menoj? To niso kristjani, ki to pravijo. To so pisatelji, stvarniki. Oni so vam ravno povedali, da je Batman demon. In da so vsi ostali superheroji v bistvu grški in rimski bogovi. In mi smo fascinirani. Mi nosimo ruzake, majice, male igračke. Menim, da smo bili zavedeni strani hudiča. Ta pravi, da ima neke paralele s Kristusom. Superman. Prišel iz nebes na zemljo in njegova mati ime je Marija. Njegov oče ime ima Jonatan, Jozef, Marija, Jožef. Poslušajte, kaj še en avtor pravi o paralelah z Kristusom. Na Kryptonu
ker je bilo namenjeno, da je izpadlo kot biblično, ker so ljudje zelo elegantno govorili angleščino, ampak jasna je bila metafora, kako je Bog podal Kristusa, da bi rešil človeštvo. Torej, povedal vam je, da je to tako kot, da je on tako kot Jezus. Tudi, ko je postal Superman, je bil nekaj časa v divjini. Prav tako kot Jezus v divjini. Poslušajte, koliko star je Superman. Starost? 30. Kdaj je Jezus pričel svojo službo? Pri 30-ih. To se sliši kot neka dobra stvar do sedaj. Vendar svet je v kaosu. In mi bomo iskali seveda rešitelja. In kdo se bo pojavil? Antikrist, ki je zelo podoben Kristusu, sicer ne z isto misijo. Tukaj še nekaj besedila, kako pišejo, da je zelo podoben Kristusu. Vidite, kako se vsi z rokam potegujejo za njim? Odrešitev piše. Ampak če on ima iste misije kot Kristus, potem to imenujemo Antikrist. Kaj, če bi Jezus stopil iz tega križa? Potem ne bi imeli rešitve. Warner Brothers firma, ta firma Warner Brothers, naredili so paketek za pastorje, da bi Superman film pokazali v cerkvah in se pogovarjali o tem, kako je on podoben Jezusu. Tako se počasi nas nastavljajo, da bomo sprejeli Antikrista. Tukaj vidite, kako je zaboden na stran in pada v smrt v obliki krucifiksa. Rešitelj mesta. Oni sami priznavajo to. Vendar kaj je bila Kristusova misija? Daniel 9:24, da se stori poravnava za krivico in se privede večna pravičnost. Matthew 1:21 says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Matej 1:21 piše, rodila pa bo sina in imenuje ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov. V stari zavezi so Judje gledali na to, da bi Jezus jih rešil Rimljanov. Ampak Jezus ni prišel, da bi storil to. Ampak jih je prišel rešiti in nas rešiti pred grehom. Vidite, kako je zvezan kot Jezus. Vsako koleno se bo pripognilo. Poslušajte. Morda je samo človek, ki poskuša narediti dobro stvar. Hudiči niso prišli, da bi nam pomagali. Hudiči prihajajo iz neba. Če gledate ta film s svojo družino in zaupate temu filmu in tako gledate s celotno družino, v tej sceni vas ta človek poskuša narediti, da bi dvomili v Boga.
acerca de Dios. Listen. Escuchen. Poslušajte. Problem je tu zgoraj. Problem zla v tem svetu. Problem absolutne čistosti. Odpeljal te bom, brez da te polomim. Kar je več, kot si zaslužil. Problem, da si ti nad vsem. Ti nad vsemi. To nam reče Bog. Horus, Apollo, Jehova, Kalel, Clark, Jožef, Kent. Kar mi imenujemo Bog, je odvisno od našega plemena. Clark Joe. Bog je cehovski, izbira si stran. Ni bilo moškega iz neba, da bi me rešil očetove pesti in zlodejanj. Že zdavno sem ugotovil, da če je Bog vsemogočen, potem ni dober v vsem. Če pa je dober v vsem, potem pa ni vsemogočen. Torej vam govori, da Bog ne more biti vsemogočen in vse dober. To je argument ateista. Zakaj nam je povedano, da Bog ni resničen v filmu? To gre za antikristično sporočilo v tem filmu. In sedaj se Bog uklanja moje volji. In sedaj se Bog uklanja moje volji. Torej gre za duhovni boj. Za 1 uro na teden gremo v cerkev in potem več ur v tednu pa nas zabavajo lažni bogovi. Satan je predstavljen kot heroj in semena kot so ta so vsajena v misli. Grant Morrison, zelo znan avtor stripov, poslušajte, kaj on pravi, odkje dobi inspiracijo. Neprestano se znojim, dobil sem vročino in to tresenje, potem me je pa zeblo. Samo ležal sem pred ognjiščem. Mislil sem, da bom umrl, ker se je zgrudil v solzah, bil je v dileriju. Kar naenkrat se v budnem stanju haluciniral in to je bila ena izmed najneverjetnejših halucinacij, ki sem jih kdajkoli videl. Jezus je kot prvo rekel, nisem Bog tvojih očetov. Jaz sem skriti kamen, ki stre vsa srca. Potem je rekel, Moris, umrl boš, ampak ni ti potrebno umreti. Jaz resnično nočem umreti. Kaj moram storiti, vprašal? Če želiš ostati tu, moraš delati za nas in širiti luč. Torej, skoraj je umrl in potem je videl lažnega Jezusa, ki mu je povedal, da mu ni potrebno umreti. Samo mora podajati naše sporočilo svetu. In nas zabavajo sporočila, ki jih dajajo te demoni. On je to priznal. Poslušajte, kaj ta dva pravita, pisca, komik. Predstavljajte si občudovalce, kot so od Buffy, Superman in karkoli drugega. Pravi občudovalci nas imenujejo, da smo učenci na nek čuden način, ker mislim, da je ta povezava z mitologijo, ki je skoraj jemljemo tako osebno, ker je to na veliko različnih načinov in ljudje me bodo sovražili za to, kar bom rekel, religija ali mitologija. To je naša vodilna nit, da dobimo naš moralni nazor, integriteto, pogum. To v bistvu uporabljamo za osnovo. Dalo mi misliti, če je to tako in dejansko tudi je, popkultura je v bistvu nova mitologija. Če je temu tako, potem kakšno noro moč potem mi vihtimo. Njemu sem to opisal, kot da bi delal serijo nadaljevank iz Biblije. Trdi torej, da njihovi stripi, oziroma popkultura, so popkultura,
it's popular and it shapes the culture. Kar pomeni, da je popularno in da oblikuje kulturo. And it's so powerful that it's like writing an ongoing series of the Bible. In to je tako močno, da je to tako, kot da bi nadaljeval pisanje oziroma pisal Biblijo. Saj ste slišali to, kaj ne? God's among us. Bogovi med nami Hide that they're gods. ne skrivajo tega, da so bogovi. This clip is going to tell you Ta izseg vam bo povedal, pokazal, how all the superheroes of the world kako so vsi superheroji will sveta, come together bodo prišli to skupaj, fight against Armageddon. da bi se bojevali v bitki Remember that Armagedon. from Revelation? Se spomnite te zgodbe iz Razodetja? Listen. Poslušajte. Vrhunec Grantonovega pobeda v 90-ih je bila tretja svetovna vojna, ki je dobila svoj vrhunec pri tem, da so vsi moški, ženski otroci na svetu začasno dobili nadnaravne moči, da so se lahko združili z Justice League in se tako ubranili Armagedonu od zgoraj. Najneverjetnejši prizor je bil 6 milijard ljudi, vsi vstali iz zemlje, vsi leteli. In če pogledate v nebo, je bilo 6 milijard ljudi. So all the people of the world rising from the earth Torej vsi ljudje sveta se dvignejo iz zemlje, to fight against Armageddon? da bi se bojevali proti Armagedonu. You remember this from Revelation, right? To se spomnite iz Razodetja, kaj So ne? Batman, remember, he was a demon. Če se spomnite, Batman je bil demon, njegova ikonografija je demonska. Ampak on je heroj, kaj ne? Tales of the demon. Zgodbe Now demonov. Batman is standing in front of a burning city. Batman stoji pred gorečim mestom. Issue 666. Izdaja 666. What city is that burning? Katero mesto tam gori? Appearing in Batman in Bethlehem. Batman, ki se pojavlja v Betlehemu. Bethlehem is burning. Betlehem gori. Full of satanic imagery. Polno satanskih prizorov, He slik. sold his soul. Svojo dušo je prodal. And even back in the old days, In celo v starih dneh there was a lot of Egyptian mythology in here. je bilo mnogo egiptovske mitologije. So who is he fighting against? Proti komu se on v bistvu bojuje? If he's a demon, Če je on torej demon, Hades, the dark knight, temačni vojak, then who do you think he's fighting? vitez, proti komu se potem bojuje? Jesus? Jezusu? Poglejmo. So this is Penguin. Torej to je pingvin, v zgodbi je on His nasprotnik. parents Njegovi throw him starši in a basket in a river. ga vržejo v cekrčku v This is the reko bad guy. in on je sovražnik. You see the Moses Zlodejc. parallel, right? Vidite paralelo z Mojzesom, kaj ne? Moses was a Christ type. Mojzes je bil simbol za Kristusa, They even tell us celo povejo nam. the Strick, that's the guy's name, Strik, ta persona v filmu, was nam inspired pove, from a Moses parallel. je dobil inspiracijo vzeti z Mojzesova paralelno k temu, Killing the firstborn da je sons of pingvin Gotham. ubil prvorojence mesta Who killed Gotham. the firstborn sons in Egypt? Kdo je prvorojence ubil v Egiptu? God. Bog. Čas je. To so imena prvorojencev mesta Gotham. Prav tako, kot sem bil jaz. Tako kot mene, njih pričakuje So huda isn't this usoda. just how Satan Ali ni to točno tako would kot want you to Satan, portray, would want you to view God kakor si on želi, da bi mi gledali na Boga kot a tirana, murderer, morilca, hudobneža. This is how he's
manipulating the minds of the world. Así es como él está Tako on manipulando manipulira las mentes ume del sveta. mundo. When was Penguin born? ¿Cuándo fue que nació Kdaj se je Penguin? pingvin rodil? Oh, Christmas Day. Oh, en el Ah. tiempo de Navidad. Na Interesting. Qué interesante. 25. decembra. Zanimivo. ¿Cuándo murió? Umrl je 33 years later. 33 let Born kasneje. on Christmas. Nació supuestamente en Navidad. Rodil na 25. decembra Murió a la edad in de umrl pri 33. 33. ¿Están viendo? Vidite povezavo? We have to start watching things through the lens of the Bible. Tenemos que mirar las cosas Stvari a moramo través de los pričeti lentes gledati de la skozi palabra. objektiv Biblije. This is Two-Face. Este es el hombre de doble cara. To je Look dvoobraznež. at his hideout. Miren Poglejte su njegovo escondite. skrivališče. You see the face with the crown of thorns? Ven Vidite obraz cara z allí con trnovo la krono? corona de espinas. You see the candle stand, Ven- the incense, Ven Vidite el menora, incensario, ven svečnik. el candelabro, the animal on a fire, ven el sacrificio Kadilni del oltar animal in en el žival fuego, na the oltarju. bad guy donde el hombre malo, Zlobnež. el personaje malo, is hiding out in the temple. se está Se skriva v escondiendo en un templju. templo. This was the master plan for salvation. Este es el plan Tole je bil celoten maestro de načrt salvación od de rešitve. Dios. But Satan wants you to believe it's the villain. Pero Satan pa verjame, da je to, quiere hacernos creer que es del poskuša narediti, villano. da bi mi verovali, da je to Two-Face sovražnik. is a lawyer. Este hombre de doble cara Dvoličnež je es bil un abogado. odvetnik. Jesus is our Dvoobraznež. lawyer. Y en la Jezus Biblia je encontramos naš de que Dios nos dice odvetnik. que Jesús es nuestro abogado. John 2, 1 John 2:1 says, "My little children, 1. these Janezova things I 2:1, write to otročiči you so moji, that to you may vam not pišem, da ne sin. grešite. If anyone sins, we have an Ako se pa advocate kdo with the pregreši, Father, imamo odvetnika Jesus pri Christ, the očetu, righteous." Jezusa Kristusa, Hijitos míos, en 1 pravičnega. Juan 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amen. Amén. Amen. But they make him the villain. Pero hacen que... Ampak lo oni hacen so njega llegar a naredili za, Jesucristo como za el villano. zlobneža. Catwoman was La mujer gato, brought to Catwoman life donde ella es je, traída a la jo je vida, vuelta a la živela vida, with the breath of life mačka con un z aliento dihom de vida, življenja and rise from the dust of the earth. y se levanta in del vstala polvo de iz la tierra. praha She's the villain. zemlje. Y ella es, pero Ampak ella ona es je realmente una villana en zlodejc. esa película. Are you guys Hudobnica. seeing this? ¿Están viendo Vidite el to? paralelo? I'm not just loco, right? Yo no estoy loco, ¿verdad? Okay. Nisem Ok. neumen, a ne? Nor. Kaj ne? This is where another famous comic author Este es otro Tu še en zelo autor de znan caricaturas bien pisatelj famoso, gets, escritor. gets his stripov? inspiration from. Y miren de Ki dónde pove, él, kje on dobi recibe su svojo inspiración. inspiracijo. Listen. Escuchen. Poslušajte. is a writer and magician from Alan Northampton Moore je pisatelj in čarovnik iz Northamptona. and worships Frizeri his so very mu own tuji. God in his very own Časti way. svojega lastnega Boga Blurring na the svoj lines lasten between religious način. belief, magic, Tako je zameglil meje med verskim prepričanjem, čarovnijo in močjo kreativne Alan's domišljije. familiar on his journey of faith and worship Alan as se je ancient Roman prepoznal na prophet svoji Islam. poti vere in čaščenja pri čaščenju stare rimske kače z imenom Glikon. Kako ste na začetku pričeli častiti Glikona in na kakšen način? On je zelo privlačen in definitivno najbolj cool in rock'n'roll So he's bog. saying he worships a snake god. Y dice aquí bien claro On que trdi, él da adora a un časti dios serpiente. He gets kačjega boga. inspiration from this god. Y él recibe su Trdi, da dobi inspiración de inspiracijo este od Dios. tega boga. He said, I decided I Rekel was je, going to become a magician. Odločil sem Yo se, da bom decidí, postal dice čarovnik. él, convertirme en un mago. He said he started going crazy. Rekel je, Y donde da dice se que mu je, comenzó como a volverse loco, da se mu je He zmešalo had a conversation with an entity, a spirit being. donde él in tuvo da se je una pogovarjal conversación con z una nekim entidad, un ser espiritual. duhovnim It bitjem was speaking into his head. Y este ser espiritual in estaba ta mu je hablándole a su govoril v mente. glavo. And this is where he's getting his stories Y de aquí es donde él In saca od y tu escribe dobi sus svoje historias zgodbe, that we begin to watch. que nosotros agarramos ki y jih potem mi miramos. gledamo. Listen to what he says here. Miren lo que dice acá. Poslušajte, kaj je rekel tukaj. Bore my friends by having anything as mundane as a middle. Za rojsten dan, bolj He's kot da just jih going on more to dolgočasam. say how he became a wizard. Aquí dice Pač je donde povedal je, él kako je se postal convirtió en un mago. čarovnik. In this clip, he talks about Y en v este, tem posnetku pequeño, govori video o muestra, él habla how
how children don't learn from school, donde los niños kako se realmente no otroci ne aprenden učijo de la v escuela, šolah, they learn from comic books, aprenden es de los ampak libros se de učijo iz caricaturas, stripov movies, de las películas and rock and filmov roll music. y de la música rock and in roll. rock'n'roll He knows glasbe. this. Él lo sabe On And to yet ve he's still putting this message out. y aún así saca in ese vseeno mensaje še vedno afuera. podaja to sporočilo. He's done a whole lot of things that you guys have maybe seen before, Batman movies, On je spisal Constantine. mnogo Él escrito reči, ki varias ste jih cosas que morda a lo že mejor videli, escrito Batman antes, filme, Batman, Konstantin, Constantino, Thor, Thor, Norse God. el dios nórdico. nordijski bog. Listen to how the story begins. Escuchen cómo la historia Poslušajte, comenzó. kako se zgodba prične. I have sacrificed much Žrtvoval sem veliko, da bi dosegel mir. for your Thor, arrogances, s tvojo aroganco in neumnostjo si te mirne kraje odprl za grozo in uničenje. the horror and devastation of war. You are a vain, greedy Nadut, pohlepen fantek si. You are an old man and a fool. Ti pa si bedast starček. Nisi vreden. Oče, od tebe sedaj jemljem tvojo moč in te vržem ven. See the lightning. Escuchen Vidite bliske? rayo, el relámpago. Please open your eyes. Prosim, odpri svoje oči. O, ne, to je zemlja, Who kaj ne? was cast out of heaven Kdo je bil quién dice la vržen Biblia ven que iz fue nebes? lanzado desde el cielo like a bolt of lightning como un Kakor blisk to strela the earth? a la tierra? na zemljo. There's no denying who this is. No Ni está dvoma o cla- tem, no- kdo no je to. está- No hay dudas de quién es. Luke 10:18 tells us, In and he Luka said 10:18 to piše, them, I saw Satan fall like In rekel jim je, lightning videl from sem heaven." Satana, da je padel z neba 18 kakor dice, blisk. y les dijo, yo veía a Satanás Kakor caer strela. del cielo como un rayo. You guys see it? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Vidite povezavo? Transformers. Anybody watch that one? ¿Conocen Transformerji. los Je že Transformers? kdo to gledal? Transformers? Anything biblical in it? Ste ¿Ven videli algo v tem kaj bíblico en esto? bibličnega? Listen to this trailer. Escuchen esta sección del video. Poslušaj ta uvodni film. Preden je obstajal čas, je bila kocka. Ne vemo, od kje je prišla, vemo samo, da ima moč ustvarjati svetove in jih napolniti z življenjem. Tako se je rodila naša rasa. Za čas smo živeli v harmoniji, vendar kot vsa velika moč so je nekateri želeli za dobro, nekateri pa za zlo. Tako se je pričela vojna. So we used to live in harmony, Dice allí, Živeli smo torej v vivíamos en harmoniji. antes, and the cube created all life. y este cubo In tista creó kocka je toda la ustvarjala vida, vse življenje. Created all the worlds. creó todo, Vse svetove. crea todos los mundos. Who's that? ¿Quién es ese? Kdo je to? God. Jesus. Es Dios, Jesús. Bog. Jezus. Listen Ja. further. Escuchen más adelante. Poslušajte naprej. Svoboda je pravica vseh čutečih bitij. Vsi veste, da obstaja samo en način za končanje te vojne. Uničiti moramo kocko. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Ste There's slišali? only one way to get freedom. Hay una sola manera Samo en de način, encontrar da la dobimo libertad. svobodo. We have to destroy the cube, Tenemos que destruir Uničiti el moramo cubo, kocko. the one who created all life. el que Tistega, creó ki je toda la ustvaril vida. vse življenje. Did anyone see that before? ¿Han visto eso Je antes? kdo že to prej Listen videl? to the next clip. Escuchen el Poslušajte próximo naslednji primer. pedazo de video. Oh, we didn't have another clip. No lo, te- Ah, no, no ni lo bil tengo posnetek. en video ahí. In Revelation it says that a cube is going to V come to razodetju earth. piše, da bo prišla kocka na zemljo, enakih dimenzij. Un cubo que va a bajar a la tierra. And there's going to be a war against that cube, Y isn't va a there? haber una In guerra en vojna contra se de bo odvijala esa- proti de ese tej cuadrado, kocki. ese cubo. This is so plain. Está tan Tako jasno je. Apocalypse. Apokalips. Only the strong will survive. Solamente los Samo fuertes močni bodo Doesn't preživeli. matter how strong you are Importa Ni važno, cuán fuerte kako tú močni eres ste, to survive the apocalypse. para da sobrevivir bi al preživeli No, apokalipso. we have to be on God's side. No, tenemos que estar del Ne, lado ne, de mi Dios. moramo biti na božji These strani. look like godly people. Vam te Parece izgledajo gente kot que neki sean gente božji ljudje? Muy consagrada, muy celestial. Listen to the words of the villain. Escuchen las palabras de los que son aquí los Poslušajte villanos. besede zlodejca, hudobneža.
Krishna, Jahve. The villain says, I'm Yahweh. El villano Hudobnež je en esa rekel, da je película on dice Jahve. que él es Jehová, Yahvé. Apocalypse. En la película es Apocalipsa. Apocalipsis. Listen further. Escuchen más adelante. Poslušajte naprej. Some believe that the first mutant Nekateri was verujejo, 1000 da se je v years prvi ago. mutant rodil pred He was 1000 some leti. kind of God. Bil je neke vrste Bog, He's gonna rise again. ponovno bo prišel. A God who's going to rise again? Un Dios que Bog, va a ki bo ponovno resucitar prišel. de nuevo. Remember, this is the villain. Recuerden, Se spomnite, ese tukaj gre personaje za está hudobneža. representando al villano. Vsi ste moji otroci, vendar ste izgubljeni, ker sledite slepim vodjem. Did you hear? This is what Jesus said. ¿Saben? Eso es lo que está Ste slišali? son las mismas To je palabras que Jezus Jesús rekel. usó en la Biblia. My children, Mis hijos Moji otroci, you're lost because you follow blind leaders. izgubljeni ste, perdidos ker porque sledite siguen slepim líderes vodjem. ciegos. The villain. Pero el villano es quien lo dice. Tukaj They pa want you to side hudobnež. with the mutants. Želijo, da se odločite biti na strani Ellos mutantov, quieren que ustedes se pongan del lado de los s hudobnimi mutanci. mutantes, de los que son malvados. Listen again. Miren esto de nuevo. Poslušajte. Nič več lažnih bogov. He always had four Vedno ima 4 sledilce, tako kot 4 jezdici apokalipse. Skupaj bomo očistili zemljo. Is Jesus coming to cleanse the earth? ¿Viene Bo Jezus Jesús prišel a limpiar očistiti la zemljo? tierra cuando venga? It will be destruction. Va a haber destrucción. Uničenje bo. But Satan is making you think that God Pero Satanás está tratando Ampak de Satan hacernos poskuša pensar que narediti, da bi vi Dios mislili, is da coming Bog as a villain, viene como un villano, prihaja kot hudobnež, but he's our God. que él es nuestro čeprav je on Dios. naš And we Bog. don't have to fear his coming. Pero In mi se ne rabimo no bati tenemos que njegovega temer su prihoda. venida. I'm excited about his coming. Yo al contrario estoy emocionado Jaz sem acerca de la vesel, venida de Jesús. zato ker But prihaja. we are in a war Pero estamos en una guerra Ampak for mi smo our v vojni, minds. por nuestras mentes. naših umov, v naših umih. Namerava uničiti ta svet na milijarde ubitih ljudi? Pobiti na milijarde ljudi? Svet potrebuje može X. Pridružil se jim boš kaj, ne? Saj si želiš, da bi šel večkrat ven iz hiše. Vsi mi proti Bogu. Let's go to war. Let's go to Pojdimo v war. vojno. Vamos a la guerra All of Pojdimo us v vojno. Vsi mi against a God. en contra proti Dios. Bogu. This is what we're being mesmerized by, Con esto es que S tem estamos nas siendo čarajo. hipnotizados, entertained Programirajo. by. entretenidos. Zabavajo. Satan has deceived the whole world, Satanás está Satan je engañando al zapeljal mundo v svet. entero, just like the Bible says. tal cual como lo dice Ravno la tako, Biblia. kot piše v Bibliji. Doctor Strange, Aquí el doctor Doctor es extraño, Strange, the master Doktor of black Čuden, magic, el maestro mojster de la magia črne negra, magije, master of the mystic arts. el maestro mojster de las mističnih artes ved. místicas. And black magic is Miren lo que dice que V črni magiji je invoking evil spirits for je evil invokacija, purposes. priklic hudobnih duhov za hudobne namene. To je črna magija. He's the hero. Él es el héroe. On je heroj. Your children want to be like him. Y los niños quieren Vaši ser como otroci bi él. radi bili tako kot on. The Bible says that all V these Bibliji piše, things, En la Biblia dice que todos estos da vse te wizards, reči, sorcery, čarovniki, čarodejstvo, magos, hechiceros, are an abomination to him. son Da so una to abominación gnusoba. a Dios. And yet Bogu. we're watching it. Pero aún así los miramos. mi pa to gledamo. The creator El creador made a whole lot of horror movies hizo un poco de Eden je películas naredil de zelo terror. mnogo and veliko said that he feels strašnih a filmov, lot of grozljiv, empathy for Lucifer, in Donde pravi, dice que da yo čuti siento zelo mucha veliko empatía empatije do por Luciferja. Lucifer. the most shocking thing is Lo más asombroso, Kar pa je najbolj šokantno, impresionante es it says he's a Christian, donde él se Piše, llama a sí rekel je, da je mismo kristjan. cristiano. a self-professed Christian, Samo oklican autoprofeso kristjan. cristiano. has empathy for Lucifer. Tiene empatía Ima por Satanás. empatijo do That makes Luciferja movies about a witch being a hero. in dela Donde hace películas filme de o un čarovnici, brujo, ki siendo un izpade héroe. kot heroj. I think Christians are losing their discernment. Yo creo que los Mislim, da cristianos kristjani están perdiendo izgubljajo su svojo discernimiento.
That's what we're trying to do in this ministry. Y esto es lo que nosotros en In nuestro to ministerio mi v estamos našem tratando de hacer. službovanju We're trying poskušamo to to help people see narediti. through the deception. Queremos que la Mi gente poskušamo pueda ljudem ver, pomagati, da bi videli a través preko de la tega vsega decepción de los zapeljevanja. engaños, The enemy is smart. que el enemigo es astuto. Sovražnik je pameten. Jesus is immortal. Jesús es inmortal, Jezus je es nesmrten, un Dios todopoderoso, vsemogoč, Sits on a Bog, throne está sentado sedi en na el prestolu, trono, in the heavens. en los cielos, v In the nebesih, sanctuary. v svetišču He's coming to destroy half of y humanity. viene a in destruir prihaja, da bo la uničil mitad polovico de la človeštva. humanidad. You know who else fits that? ¿Sabe quién más dice eso? Veste, kdo še Thor. sopada I temu mean, opisu? Thanos, Thanos, este autor, este Thanos. personaje. the most powerful villain in Marvel. Donde en Najmočnejši el mundo hudobnež de las v caricaturas zgodbi que se Marvel. llama Maravillas, es el más importante, el más alto, Sits on a throne in a spaceship en donde él se sienta en un Sedi trono, na en prestolu una v nave vesoljski espacial, ladji, named the Sanctuary. que se llama ki se el imenuje santuario, svetišče, He's coming to earth to snap his fingers donde él viene a la tierra in prihaja na para zemljo, da bo solamente tlesknil darle s prsti clic a sus dedos and destroy half of humanity. y destruir in la uničil mitad de la polovico humanidad. človeštva. Satan is warring for our mind. Satanás está haciendo Satan guerra se bojuje za por naš um. nuestras mentes. This is not a coincidence. Esto no es una coincidencia. Tole ni naključje. Tony Stark, Tony Stark, este personaje, Iron Man made to look like Jesus, donde el hombre de ko hierro Iron lo hace Man mirar izgleda como kot fuese Jezus. Jesús. and yet Men's Health magazine Y en esta Celo v Men's Health la časopisu, revista časniku, de salud de los hombres, not a Christian magazine, no es una kar ni revista cristiana, krščanski said časnik, that Marvel donde piše, dice que Marvel revealed da that je Marvel Iron Man is the Antichrist. revela razodel, que da je ese Iron Marvel Man Comics, antikrist. que, este hombre, el hombre de hierro, es el anticristo. That his father sold his soul to the devil. Que su papá Da je vendió njegov su oče alma prodal al diablo. dušo hudiču. And these are the heroes, Y estos son los héroes, the In to demons. so ti los heroji, demonios. demoni. You see the four horse, Ven ahí los cuatro Vidite jinetes, the te angels štiri with the konje, trumpets. donde están los jinetes con las trompetas. angele This is in the bad trobente. guy. Estos son los malos. Christ To je being hudobnež. mocked. Aquí están burlándose de Jesús. Ko se en- iz Kristusa delajo norca, y en Batman, In Batman. Jesus V being made to Batmanu. look like the villain, donde ahí Jesús ko aparece Jezus como un izgleda villano. kot hudobnež. the Joker with a crown of thorns. El personaje del Joker no me acuerdo cómo se llama en español, krono el Joker, iz trnja, con una corona. Star Wars fans, Donde se acuerdan de, In, de la película de Guerra de las tisti, ki imate Estrellas, radi Guerra Star de la Wars. Galaxia, this is Darth Vader. donde este Tukaj personaje je Darth se llama Vader. Darth Vader, His name means dark father. Ime pomeni Vader. donde Temni Vader oče. es realmente lo que significa es padre, así que es un padre de oscuridad, He's called Lord Vader. donde es llamado Gospod Señor oče Vader, que es Señor Padre, And he's wearing the ephod. y justo tiene in nosi precisamente efod el na ramnik. ephod, This costume has Hebrew written between the buttons. donde Ta obleka ima tiene, hebrejske besede escritos napisane hebreos, gor en su na traje, efodu. See the similarities? entre los botones. Vidite Darth podobnost? Vader is full of order. Ven, la Darth similitud Vader je ahí poln donde, reda. Darth Vader tiene todo ordenado, He was born without a father. donde él nació Rodil se je sin brez un očeta. papá. There was no father. Dice, no Ni bilo había očeta. un papá. Unnatural. Y antinatural, Nenaravno, The chosen one. el escogido. This is the villain. izbrani, Este es el izbranec. villano. In on je zlodejc, Do hudobnež. you believe you're the chosen one? ¿Tú crees en el escogido? Verjameš, da si izbran? Dice, yo creo That you On je will rekel, face jaz your verujem, demons que tú vas a encarar da tus se boš demonios soočil s and svojim save the demoni universe. y salvar el in universo. rešil But vesolje. he's the villain. Pero él es el villano. Ampak on je zelo hudobnež. Y los buenos de la película In ta Of the dobri so, rebellion. son los rebeldes. so The Bible says uporniki. that rebellion is as the sin of witchcraft. V Bibliji La piše, Biblia da habla je de que la uporništvo rebeldía es isto como el kot pecado čarodejstvo, de la kot greh hechicería. čarodejstva. These movies have been inverting the Bible. Saben que en estas Te películas han filmi estado so invirtiendo la palabra de Biblijo Dios postavljali na Eat glavo it up. y no los comemos. in mi to We're požiramo. watching it for hours. Lo miramos por horas. Gledamo ure in ure. How much are we reading the truth? ¿Y cuánto pasamos leyendo? Koliko časa la pa verdad? porabimo, We're da being beremo exposed to the resnico? counterfeit Estamos siendo expuestos a la Izpostavljeni smo falsedad po more naredku, than the truth.
más que a la verdad. več kot resnici. Psalm 101:3 says, I will set nothing Psalm wicked 101, before my 3. eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. El Salmo 101:3 Piše, dice, no podré delante de mis ojos stavil cosa si ne bom injusta pred oči o iniqua, stvari pregrešne. aborrezco la Čine obra de los que se razuzdanosti desvían. sovražim. Ninguno de ellos Ne primejo se se me. acercará a mí. Jesus said that who knowing, Jezus je this is in rekel, Romans 1:32, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, but not only those who do the same, but have pleasure in them that do them. En Romanos 1:32 dice, quienes ki čeprav dobro habiendo poznajo entendido el juicio de pravno Dios, que lo que naredbo practican Božjo, da tales so vredni cosas, smrti, son kateri dignos de tako muerte, delajo. no solo las Takisto hacen, ne samo počenjajo, también se ampak tudi complacen še con lo que hvalijo te, practican. ki tako I delajo. say, I don't do witchcraft, Y ustedes dirán, bueno, pero yo Morda no, kdo yo pravi, no da ne dela practico čarodejstva. hechicería. but are you taking pleasure in Harry Potter? Pero te Ampak disfrutas mirando ali a se Harry zadovoljujete Potter, s Harry Potterjem, o el doctor Doctor Strangeom, el doctor extraño, False gods. los dioses falsos. lažnimi bogovi? See, sin starts in the heart. ¿Sabe? Los pecados Greh se comienzan en el prične corazón. v srcu. So you shall not commit adultery, but I say to you that whosoever looks at a woman to lust after her in his heart has already committed adultery in his En heart. Mateo 5, 27 y 28 Slišali dice ste, que da je fue bilo dicho, no rečeno, ne cometerás prešuštuj, jaz pa vam pravim, adulterio, kdorkoli pero yo gleda digo que žensko, cualquiera que da jo mira a poželi, una mujer para je v srcu codiciarla, že ya prešuštoval z adulteró njo. con ella en su corazón. We have a lot of documentaries on this subject. Tenemos muchos Veliko documentales en dokumentarcev este imamo na tema. to temo. Satan is really trying to gain our mind. Satanás está realmente Satan se tratando de resnično trudi, da bi ganar dobil nuestra naše mente. This is a misli, spiritual battle we're living in. Hay una batalla Živimo espiritual en v la que estamos duhovnem viviendo. boju. This is a war. Es una guerra. Tu gre za Are you vojno. guys ready to step away from these things? ¿Están ustedes listos Ste para pripravljeni dar la odstopiti espalda a od teh estas reči? cosas? These are Jih distractions prenehati in our life. gledati? Esas son distracciones en nuestra vida. These things are To vse telling nas us that God is moti. bad. Esas cosas están enseñándonos de que Dios es malo Te stvari nam pravijo, da je Bog y hudoben que Satanás es bueno. in da je Satan Let's dober. stop setting these wicked things before our eyes. Paremos de Prenehamo estar se poniendo esas izpostavljati cosas delante, tem, que son malvadas delante de nosotros. hudobnim stvarem. If you guys want to do that today, let's stand up Si together. ustedes quieren hacer eso, yo les invito Če a želite ponerse to de pie danes todos. storiti, pa ostanimo skupaj. Y vamos a orar. Lord In Father in molimo. heaven, Padre Oče celestial, nebeški, this is a tough message to give. este es un mensaje bien težko difícil sporočilo de je dar. to These za are things that podati. we've grown to love. Son cosas que To so reči, crecimos Gospod, ki smo jih amando. vzljubili. Sometimes it's become an addiction. Y a veces se Včasih convierten je to en postala adicciones. celo We do odvisnost not have the strength Y no tenemos la in fuerza mi nimamo to moči, overcome sin in our life para da bi sobreponernos al premagali pecado greh en v nuestras našem vidas. življenju. without you. Sin ti, Brez You tebe. give us victory, Lord. pero tú nos das las Ti victorias. nam daješ zmago, I pray Gospod. that everyone here Yo oro que cada Molim, da quien bi aquí vsak will tukaj seek after your power, va a buscar tu poder, iskal after tvojo your moč, righteousness, tu justicia, iskal and you tvojo will give us pravičnost victory over sin. y nos vas a dar la in victoria ti nam boš sobre dal el zmago pecado. nad grehom. Help us to fight on the good side Ayúdanos a estar Pomagaj peleando nam en se el bojevati lado na dobri correcto, strani, in this spiritual battle. en esta v batalla tem duhovnem espiritual. boju. We love you so much. Te amamos Tako te tanto. ljubimo. We don't want to hurt you, Lord. No queremos herirte, Ne Señor, želimo te By prizadeti, watching these Gospod. wicked things, mirando cosas S tem, ko malvadas. gledamo te hudobne protect our reči. minds, Lord. Protege nuestras mentes. Zaščiti naš um, Give us Gospod. eyes to see, Danos ojos Daj nam para oči, ver, da bi and videle, ears to hear, oídos para in oír, ušesa, da bi that we will slišala, not be deceived in these last days. para que no seamos da ne bi bili engañados en zapeljani v estos teh últimos zadnjih dneh. Jesus. V Jezusovem name, días. imenu. En el Amen. nombre de Jesús.